Mangkana ring bini bi Allah ibri perasaan setia, mangkana ring bini ni ke bi Allah ibri perasaan tampuruan secek raja na untuk aja gelakena sisitung. Sampai beda pepatah mengatakan seorang perempuan itu mampu menyembunyikan cintanya walau 1 abad, tapi tidak mampu menyembunyikan cemburunya walau sesaat. Juga makin bahung berlagu taresna bulada tika padana merkem tanah. Ngakopak kakile. Seru kok. Siapa nggak gelap? Engkau nggak gelap? Apa ada penceramai ke bela nggak gelap? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guruh seampun hadir badan kaula amul ja'aki, badan kaula ta'zimi. Secara khusus ajunan semulja Kyai Haji Badri Munawar, sebadan kaula etina aki malam gelu beda cerita na penceramah ngale pentas setianya. Mun pengajian antara penceramah ben mustamik ni ke jauh-jauh. Mun jauh ngak ni ka akan delok depak. Oke. Dadi mun trode pak ni kan kin pas mak panalpet. Ah. Ngatek-katek kok. Siapa nyebite katek ya? Oh kakak saya kah. Cek pinter dan nengak tengah janda sampean. Mi tahu celep kia sampean. Nah ini kate-kate kembian nih kawan. Jadi saya bingkingan mun beda pengajian, pentas jangan terlalu tinggi, dengan penonton jangan terlalu jauh. Nika ada kan tak kira depak, muntek salah tinggi pak jauh, nika tak kira depak. Jadi antara saya kaseben saya kantunnya akan debeng-sebeng. Tali kebungkan apa ini kepada? Bentar ya. Nah, mungkin kurang terak be ketanang kita ku abek dia biko male. Sebab kebungkan apa ini kah? Tak ada apa. Le. Ah, padang. Iya lampu napa semak le katela mun jauh kelu lampu na jolok padang. Enja bi kameramen regu dak kujak nguncang riaki ya bahaya iko. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak langkong saya bingkeng tak napa buki tigal sambil etolia bi gula. Sambil etolia mak le pada ngatelak di saya ada ki. Jadi gula sekali ke ada sekali ke budi lemun sini kan padang ketelak kebi mayu pada budak nak kebi lampunya kan nyaman sambian terak gula solap cerkeceran di TV ane
Allah lah pasang kepilo apa kok. Cek pokok cek lah isi waring dinak semalam setia nih. Kayak ngumpuli janda mana. Terus tanya. Janda pirang. Nih kene tahu apa kake? Jadi kisah beda ya kak. Terus njak saya gelak dia sambil mancung kek mun tak nancel kemana mari kake. Pon terak gi. Kameramen jelas. Ini tak jelas saja aduk dak sa kamera anda sampean. Saya dak enak daripada. Pon yang saya hormati Kiai Muhammad Nasir, ajunan Kiai Khairul Muslih, ajunan Kiai Andi Muddin, ajunan Kiai Ahmad Hadi, ajunan Kiai Abdul Manap, dan seluruh para kiai nyuun sapora tak bisa nyebut tung situng karena ten gula tak oning. Namun meskipun beten kau letak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takdim dan hormat dek seteja si ampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, secara khusus yang mulia Bapak Khalili, beliau selaku pemangku desa Manggisan beserta seluruh aparatur pisah. Secara khusus saya nyepoe dusun Sungai Tengah, saya nyepoe Sungai Pengkir. Ada Pengkir dalam Sungai Tengah dina dia. Bina kana ikrom bungkoknya ku kancana pulan nik kene iya ngara. Celing mah kene remuna bulu tua jong jabangnya. Pai kerobong. Apanya ku penampilan kok nih. Dan juga tidak lupa Bapak Ian Gunawan selaku Babinsa Manggisan yang juga turut hadir, dan seluruh masyarakat Manggisan laki ota bebini saya hadir malam mangken de ajunan sateja beten kaula amul jaaki ban beten kaula yakin ajunan sateja imul jaaki Allah. Alhamdulillah kaula ban ajunan malam mangken bi Allah takdir apolong banter beni coma Sungai Tengah tapi sampai kangak tengah na sungai maksudnya sungai telaga na Gusti Kanjeng Nabi budian pekun apolong pamasok swarga amin. Saya hadir manter masuk swarga amin. Jak nelbet kakak pungkan tu kok sengak kalah kakeknya. Hah? Tak padeng. Terus ya padeng. Mayu. Tak padeng. Terus ya padeng mayu apa padeng ae. Napa? Nik kene nengi bebe. Mun bengkok bisa ten genten terus orang ayat tas mayu. Beci aku. Solawat ben salam ngiring aturake dak Gusti Kanjeng Nabi. Sateja saya hadir manter ulia syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad amin. Kalaban oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi sampeyan tak kira nyeting dak kan neraka amin. Kauntungan orang Manggisan ni kemudian mun akhirat tak nyeting kan neraka sampeyan ni ke orang bajrah. Allahumma. Kenapa kok yang bajrah bajrah colok. Kenapa orang yang beruntung itu kok dinyatakan orang yang tidak masuk neraka? Kula madepak setiap pengajian mun abahas bajrah ni ke orang saya masuk swarga. Ajunan ni budian bekal masuk swarga kapi. Kalau yang dibahas surga
semua masyarakat Manggisan itu pasti masuk surga. Amin. Bagaimana kalau ahli maksiat? Pakun masuk suar. Umpama ahli dosa, pakun masuk suar. Umpama banyak salana, tetap masuk surga, tapi dipurpur dulu, dikursap dulu, dikumbah, dibegah. Nah, mula atal-talan ruah baru dibata. Siapa nggak gelap? Engkau nggak gelap? Entapor kaki di kok kemarin. Oh, ada penceramai ke bela nggak gelap. Oh iya, negara bener nih kan gini. Nyanyi ke ada aku cek. Ini mancing iki. Cek nanti ya mayu. Pokok minta mun kangkok dia. Apa nak boleh kalau minta India, makin minta kabin mayu juga. Ada ranca. Mau dibeli seberapa benar apa? Pelangkong. Ada ke ipat sempat kaki mari ni bikok ni. Ada lah kerja, ada lah kerja. Jangan ramai. Aja buka kakan je. Tetip. Nah, tak ada binar mendaya. Tetimun saya bahas selamat ni masuk surga, ajunan ni pasti masuk surga. Saya kata takut nyeting ke neraka. Tertak nyeting ke neraka sama sekali. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, malam kini kepada dua acara saya gandeng di situng. Bada dua acara saya papolong di situng. Jadi saya nikah acara nikah. Jadi kau tunalet so sekalian cukup. Cengal so dukale cukup sekalian. Kau tuna repot dukale cukup repot sekali. Ala ko dukale cukup ala ko saka. Keng serogi berkat paling ngetung benda ya. Cak omong cak akan daya. Cak akan daya. Cekar. Kaki iya kak cak berdengar ya. Bawa ke Masya Allah Muhammad. Tiga lagi menekan boleh pengantin ni. Mula akan tertorot. Percaya enggak ya? Yes. Makin ni ke acara salamatan tisah. Hadirin. Dan kula ada Pak Iman Kak Diman. Salamatan tisah ni kepada ben salamatan masjid. Dikatakan benda masjid selamat ikut lagi. Insyaallah gula-gula ku pun benda salamatan masjid kan toh. Sebentar lagi kita akan hadir di salamatan masjid. Salamatan tisah ni kepada ben salamatan masjid. Masjid ni ka salamati asli na beni masjid tu seenyo onaki selamat. Karena kulit sampai mangkin tak teman mangki keterangan beda masjid masuk neraka. Salamatan tisa ni kepada beni tisa seenyo onaki selamat. Ada tisa masuk neraka, ada tisa ni kecelaka. Mangkin ni kasih selamati penduduk tisa manggis ni keenyo onaki selamat da ajunan Allah. Amin. Maka semoga ajunan menteri Allah selamat tekapi. Anapa mak selamat saya bentang. Manusia ni bisa ego cak kita ke hajat mun selamat kak. Mun selamat. Makin banyak PC namun tak selamat percuma aku dengan ajunan. Bener. Pateki ijabatan keng mun tak andik selamat percuma. Ti nama kelo andik PC, ti nama kita andik jabatan keng mun hat sehat keng mun beres keng mun selamat. Saya nama tak saya. Orang ni kemun sakit cek karo mele mobil Avanza, mele Alphard. Alphard ni kasaim belungatos. Saim belungatos ni kemun obeng atusan ibu kapi bedi kerdus sesarimi telo kerdus. Empian mun ngalak terep saare 100.000. Saare 100.000 ngalak terep. Pah tero mele Alphard. Nakin ngalak terep sampai ke lekuk na kiamat. Alphard ni kenyaman, lembu, ganteng. Keng make Alphard ni ke mobil nyaman, mobil lembu. Mun senumpak tepani penyakit make Alphard tak kira nyaman. Dina cok jeraja penyakit tak usah gagal ginjal, kanker kronis, usus buntu, kanker tak usah jeraja penyakit tapi tun butun telok. Sabe bengkong aja.
sakeki ada remah bu tompa alpat kalau kantone kasih setiap menuju aduh numpak alpat tak nyaman hadirin muntepani tun butun nika alpat bener makai kok gereng seekakan king mun orang sehat nikmat napa tak nikmat makai seeder kok sapi mun orang sakit kok sapi ni kepae makelah sampean ibrik deeren man nyaman king mun sakit lo kira deer bini nampian ni kesakit saari tak ngakan lapa taburi kakanan man nyaman mun sakit tak kira gelem kaki saari tak ngakan lek mayu ngakan terus apa bakso ya enje mie ayam ya kah kan dia biasa nih rawon enje lalapan enje pecel iya nasi pecel maksudnya oh ada pemulai kade dek panitia terakiban sepedanya wahahaha maksudnya si bini minta pecel minta nasi pecel bu binin saper yuk keng mun sehat gula ben sampean tak usah kok ajem kok gereng nyaman apa tak nyaman makanya cek pun kakak gula di kakak di Jakarta tuh man debu senika leni ketokan le kasatretan tung keng lain pak kasat ben gula ya embung lain dia kakak gula teman debu senika walau makan sederhana ikan asin sambal lalap walau baju sederhana asal tertutup aurat walau makan sederhana walau baju sederhana walau serba sederhana asal istri punya 3 mari cak ajar dengcek dari lagu sampean ini sederhana cocok asal sehat jiwa raga dan juga hutang tak punya itulah orang yang kaya nah titi orkes pengacina ngale tenggeng ngale tenggeng ekale tenggeng tak langkong ni katraki kada kan ni kan di mulai di roja norok adok begitu ha alhamdulillah tadi saya hadir benih keng terong ngaji ya penasaran gula umbar sepeda ariyak ke holy lare pahnya iya nih kene ongku kok pedong benti suri di kau gitu nih kene ongku cek cokot-cokolan sini kene orang pelekek benih bi tolang ngasape seraja ruah tolang ngegereng sini kene ruah makin kene mun nyelet Mantar bi Allah ibu selamatah amin insyaallah kelaban selamatan ti semangkin itu akibat sedaja masyarakat Manggisan bi Allah subhanahu wa ta'ala ibu ti masyarakat selamat amin mantar selamat itunya mantar selamat di akhirat amin dak remacara nama le selamat mari kita simak apa yang dinyatakan Allah subhanahu wa ta'ala ibu kuadabuna Allah لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض andaikan masyarakat Manggisan iman atena apa yang dinamakan iman percaya dek kapereng goib
selok padeng kala bentengan. Kula tanya ring Sungai Tengah, sampean percaya nak tak percaya bahwa orang mun mati ilmu kubur beda malaikat mungkar nakir? Kamu mungkar nakir percaya? Bila saya temu? Tidak pernah bertemu tapi percaya, tidak pernah melihat tapi yakin. Itu namanya iman. Iman nikah selarang, iman nikah percaya kepada selok padeng. Mun la padeng nikah nyaman benih iman hadirin. Jelas? Jelas? Mangkana iman nikah ukuran gula benajunan selamat napa tak selamat tergantung iman sebedayate. Sera orang percaya ke Allah, tak toman ningali Allah tapi percaya. Tak toman ningali malaikat tapi ya. Tak toman tahu kau leben ajunan ke neraka tapi tak kok. Lok teman ngetelak swarga tapi terro pahe kebala swarga ni ka esena bidadari urul ain. Bidadari ni saking dari ratinah, saking dari potenah sampai naradeng. Bidadari ni kemun nginum aing dari lesan saakili ke bebe padeng dari luar. Mun praben Sungai Tengah pah aing ngah saakili ke bebe padeng aja keng jegana tedu ngajailan. Bu, bidadari ni karat entek galuh. Wari cek ratin kan, lebih bidadari ni saking dari ratin nah. Bidadari ni kamu sampai acopa de kata se, aing tasek ni kata ber. Maki coba namanti percis banding Sungai Tengah ya. Mun sampai coba ni bak ketun butun, kelpes tun butun kan. Ini termasuk becengungku coba nam. Nama ketun batun, tun batun colok. Saya kemana mau nyekut tilana aja. Hah? Bodoh alam gaib pasti ngacil. Allahumma sholli ala Muhammad. Ni bini yang pahatanya. Mak cuma bidadari esena swarga. Mak ada bidadara. Nggih. Teman reksa anda, teman kira pikiran anda. Swarga ni ke esena mak cuma bidadari. Teman ngiding berita swarga ni ke esena bidadara. Ada kan? Anak apa mak cuma bidadari? Ego boleh gile to kanggi. Anak apa swarga ni kami cuma bidadari? Mi ada bidadara. Mun bidadari kan cuma untuk orang laki, berarti dia tak melo yu. Masak jeruk minum jeruk. Anak mak cuma bidadari. Perhatikan. Swarga ni ka esenah matastahil anfus. Perkara saya eka senengi bi kula ben sambiang. Anapa swarga ni kama esena bidadari polan reng lake ni kaneng senengan na kau reng bini. Betul kok. Lagi nambian ni buk ada. Oh dia boleh sakit. Mbian semulia apa kulit semulia? Ki atau le boleh? Tong bendi di kok. Di, mulai di. Perhatikan. Ring laki ni buk. Tore, ijak ni ke ilmu. Mbian mak le ngerti. Tangkan cari buk. Pikir nasi paling raja ni kai sering bini. Mbian tahu saunjuk rasa ni ketakdir Allah ni kak. Secara fitrah ring laki ni kasih paling raja isena pikiran ni kau ring bini. Burle bun ring laki ni ring bini. Oke. Maka nampian mun umpama saya laki kiba ke pasar, depak ke pasar nemu ring bini ratin pahatole. Cek ikiri normal. Ring laki ni kan apa nak boleh sikit ngode ke ring bini tak lebur. Tu apa kun lebur. Mbian tak percaya mun andi majadi bek semua tua tanya aki. Ya teh, kakek mun nemu reng janda glowing lebur apa tak lebur? Ku tak nyampit. Por Allah. Manusia jenak. Kalau ke ngomor rasa Tuhan. Engkau mon ke atas ya umur petong bolo. Keng kau bebe umur 17.
masa bang ora lah mun tek-tek pakun keng ketek lo bisa masa bang iya nak manusia saja mun lah tua kerso iya ker jelok mas mak cuy jangan najarok norok nak maka dalam beda lagu beda balake ben babi ni atau kar eceden ki lagu awal dalam ida Laila karena si nenek hatinya kesal melihat kakek yang mata keranjang walau berjalan dengan istrinya dia masih sempat bermain mata dasar lelaki tua keladi makin tua makin reng laki nikah bi Allah secara fitrah memang unjuk rasa reng laki nikah secara fitrah nikah bi Allah sepaling raja pikir lebur-lebur nak reng bini sementara orang bini nikah lebur na beni sepaling raja pikir na beni kau orang laki benih kak benih maka dari bini nikah cukup reng laki situ karena reng bini nikah cukup reng laki situ maka reng bini nikah bi Allah ibri perasaan setia karena reng bini bi Allah ibri perasaan setia maka reng bini nikah bi Allah ibri perasaan tampuruan secek raja na untuk aja gelakena si situng sampai beda pepatah mengatakan seorang perempuan itu mampu menyembunyikan cintanya walau 1 abad tapi tidak mampu menyembunyikan cemburunya walau sesaat. Juga makin bahung berlagu taresna bulada tika pada merkem tanah ngakopak kakile seru kok reng bini ni kabolan bi Allah cukup situng reng laki ibri perasaan tampuruan jelas nah apa pikir reng bini sebaling raja tunya PC atas kelampi sandal lain gak boleh reng laki bening bini ni kak mun reng laki katunya ni kan enten reng laki ni kesebenting bini na seneng mun katunya tak eman bener karena pikirnya bini tunya biar pikirnya reng bini reng laki ni kak kor bini na bunga minta anapam biar pukor selaki andi ibri na bata ibri sebini minta emas mun sampean andi emiliaki na bata emiliaki sebini minta sepeda motor mun sampean beda ibri na bata ibri reng laki mun mari abri tunya ni kata kira akhir pikiran tak kira enyak tanya aki pole kor sebini seneng karena reng laki lo kira eman tunya mun untuk reng bini keng mun al mukarrom maria kak no cek liku litunya nak mun tro kiamat tak ngalia ka 2000 lekor tak parjajam pian encem kelengah otang di sampian jual ke bayi modal alako cenci itu 3 bulan oleh 3 bulan cek bejer mun tak ngata maki pentedu ngajua maraka ko cang geleng lambat cuma 3 bulan ibu bejer ya te ke 4 bulan te dan te tak bejer kok ben ya pecek dengan ding bini mun tak ngangkui kan tak nyaman cek dengan ku ampuh keluar ben boleh geleng ben cuma urusan jangkui kak ketika berdapat makin jual kan cek geleng dari tang ngembuk lambat apa biake bajel ceng bata laki kok beni king deur maka masak te keceng tak ku cek selen kui kapi kak pas sampai 4 bulan tak bejer kok kan te dan tan sing ngocak tak nyaman cek dengan kok bini tu yang laki bata ge bede kak yang jak mar sampai keren cek dengan kok reka cak aku pak kaki saya kocak ya bikin ngopak yang cocok ya kok siapa sih ngocak cocok janda aja cocok kongkung kok ha. Tulis 0823 seorang istri seorang suami beda konsepnya seorang suami rela mengorbankan hartanya demi istri seorang istri rela mengorbankan suaminya demi harta tina maki selaki tak le mulai di tengah kopi korbesena banyak cocok kok umi ontong tak bini dinang kok kak jangan kok ecelet taki ke perhutani ru jangan seorang laki-laki akan mengorbankan hartanya demi istri seorang istri akan mengorbankan suaminya demi harta di nama kita mulai di Malaysia kur kiriman lancar bener yuk
korpes sene kere maki ya kok binin siapa nyempit ya kak Allah ontong kolok bidina jangan kok kere maki ke Taiwan di dina deh kan lain konsepnya reng bini ini ke beni reng laki mun reng laki reng bini orang bini beni reng laki tapi angguyen mangkan angguyen reng bini ben reng laki kan tak pada kak tak pada kan coba reng laki kocak reng laki tak cuma berna dua mun ben ngele marin cek enger guys ngele desa pengele saya kan desa lah ya tak ganggu ke lain mun saya tak akan ditikal saya bebas saya akan deh lah mesti akan ditorot lah budi kalah dia tak ganggu kalah lah akan deh kalah lah rapat kalah sampai subuh karena dia remet sari ke depan dia nada iya makanya tukang cerah memunik kini dek terus sekali yang tadi bina kanaknya kule matur teman sekalian pengajian pagi bek duhur bulan mak semak kule istirahat di masjid pangtapangan tak gitu kule ada duhur bah yang tereng kampung ice kai jong Allah yang kurek kerek ki kok ngarang baca aku Allahumma sholli ala Muhammad dereng bini ke leburna kalampi leburna emas leburna sandal lain bergula sampian mangkana pulan leburna tak pada swarga nih kereng laki ben bini tak pada saya cenciaki reng laki pulan leburna kau reng bini kuat buna Allah hurum maksuratum fil khiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban reng lake sampian kor masuk swarga maka sampian janji bidadari setin ratin pulan janji bidadari semangat saya tahajud semangat saya sedekah anapa saya janji reng bini cocok tepat katang burle-buren iya kak reng lak bini apa janji reng bini empian masuk swarga budan ibri reng lake nyampit reng lake boleh situ ngiro mata keben-benan kok bener hei beri situng lek karya leso beri reng laki pak cici bidadari semangat tak semangat seibadah Pak Imam As-Sawi ki kebala mana budian situng reng laki bisa abini saibu bidadari kak balake pah ngucap oralah mohon pak sampai saya ibu apa saya masa ngasih lebar cocok pokok kemudian kor lah masuk suar kecak asih lebaran kan asarungan beri ya boleh kempang bingkis saya cotot ya kok beri ngocak cocok apa nih cocok yuk mon suar ada cototan budian tak izin nangkin cemu cap beca kemudian makin beca nggak nangkin cemu yang menori nggak tak kira suarkan akhirnya reng laki di Allah janji bidadari reng bini arama tak janji bidadara nih kabur leburna tunya nih kabur leburna emas nih kabur leburna so napa kalampi makanya janji Allah karing bini kuat yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir reng bini manggisan reng bini sungai tengah kor sampian masuk surga yuhallawna min asawir sampian budian ikelengi emas beni coma le erah beni coma lengenah sampai kasoko na ikelengi emas tak mantoman emas kepiu are emas walu lu'ah beni coma emas ki bede-beto mutiara nanap-nanap mentir 10 kilo beton aja ya tak ningat tingkak kake bahkan cek lebur mana kuih emas mereka cek ring bini remona kalungan emas cek kita ojang aduh suap mun reng laki mun seluan kan dibaik kantuhi reng bini mun seluan pah kembang beni idina kak be idina cek kita perlu lelek pering ngalek sedina aja lek
Anapa emas burle-burna mangkana budian plat iconci emas kapi yu emas kapi tak mantong walibasuhum fiha harir pas ikalampi isotra arama ikalampi isotra burle-burna mbian kalampi bener iku model kalampi reng laki kocak karo bener dua muntak loncong ya ada ibu di bunter kocan reng laki tak karo dua ada dia kan teku kudung aring bini kudung kotak kudung paris kudung sono kudung lanceng kudung sakaratul maut pan mari yang kui pah cekok eno tromulia sampean kiba mulai nih kan hah panitia tak lakang sabora otak aku bodoh begelo panitia sabora panitia abu berkat deki contoh remon sabora kata langkung haram tak itu mujak panitia njak burung keketok apa semua lagi lah nanti aku bodoh jak panitia dia oh panitia lagi ya kakek njak injaman kalong je kakek panitia giring aku Allah jadi kal ngakaleng kok kening belet marina panitia giring pak kalong panitia injaman ika macam tak kalung cek kengit tali kanun oh kal ngakale dia sepura kak mun sampean tak napa kak make ya tuh identik agak lagi lek kak ini kak tisu kak lagi entar lo napa sampean ngireng kak atau kemular dan senangnya sih tore kak lagi lo napa kak tore lo apa mun panitia berkah dia contoh deki siapa orang gak ada napanya tuh bola gila kan tolok napa kak bola saya nggak yambak mau dia gula ini kan coba uluk akeh deh yang kok bung wah akeh dia apa pak cek lari yang ceramah apa uluk akeh haram ilang ulok ustad berapa oke guru gula jolok ake pada tak ndek dia ya guru gula tu mantu kepok benoreng baitnya aki kama ake guru gula bah nyampit teraga dajak nali gobi guru njak si kemas yang mau kuntilanak dia guru hah kudung merah kudung celeng duh mun oleh kakok kan biar mari kon ndak lagi lah apa oke boleh kayak yo Allahumma sholli ala Muhammad tadi bulan ring bini ni kabur lebur nak emas ring bini bur lebur nak galampi bi Allah nikah ring bini beni ecenci bidadara tapi ecenci keangkuyan ben emas semangat si ibu tu cok emas ecenci aki jadi pak kabur lebur naik makanya kak kulim ada pak iman kaman ring bini ni kemun tukah ring bini ni kemun kikir bim dan cek lejen mun sampean nyampit tak kira menang sampean pakai di cek perlu melarat bangun selaki aku cak tolo kecap si bini tolo jus tambu sekan embian sini kau dia embian sini kah ambu mayu katuku namas ku tak ambu sikir mun lopot kak entari kamu ture colok gula tapok korten genten jadi mun sebini ngomong lagot ambu le mayu katuku namas ku tak salin nanti guncing ben sepeda kiba ke tuku mas kota Jember dapat ke toko Sinar Jaya tuku mas 2 ada ya lek tuku mas iya kak mayu boleh otiaki mun tak 3 bulan mbiani beri tengan ya lo napa mun panitia lo napa kak ini
Oh, kurang 15 menit lah. Kurang ngabi, aduh. Ingat tang bini kakele. Kurang ngabit. Enjang tang bini kudu meuna ceramah deh iya. Nu sekejok lah mari kae kok. Meuna ceramah mun lah suruh mulai kadek jare ke lah. Ayo mulai yuk. Pon, sapora, make samdia geja. Saya berdepak mentir beda manfaat lagi. Mi itu memujak penakan Amerikan kau orang dina. Iya mari yuk. Mayu. Minta lagu apa? Betul gepok mun setia kaki ni. Ayo. Sepenting kau beri jandan. Teti gula makin sambian kerja, sepora benih keng terak kerja, keng mun tak kerja sambian ngantuk. Sepora, teti mbian makin paham. Anak pemak bidadari, swarga ni kemak cuma bidadari. Gula benembian mungkin tak pernah berpikir. Jak swarga mak cuma bidadari, mak ada bidadara. Berarti cuma ring laki si melo, ring bini tak melo. Pada melo, keng si cenciaki Allah ni kata pada. Anak apa? Sesuai aki kelaban burle-burna. Nggih. Jadi mbian makin ni kan saya tak bisa mbian melek emas, tak bisa kelampian genteng, menter masuk swarga kabeh. Sehingga kemudian swarga sampean ni keamasan, benem mbian ni kemudian cak kubatir. Makin laki janji bidadari banyak, kemudian sampean orang bini tunya saya masuk swarga. Nikah saya bukan lebih ratin dari bidadari. Amin koyu. Cengeng malu akeh tup sakale aja padeng ngejaluk teman nemuring gendeng kayaknya. Lo apa sih takut dalam kemi mari naga ngapain pas la haula wala quwata illa billah. Lembian niat ngaji apa niat akemi dan nak bu. Dan apa yang pesan juga nih? Oh punten. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Harap pecek niku tang jam TV yuk. Me pahunjuk rasa jadi. Munding TV apa na boleh karo weteng ku make pergema Arab. Jam. Kula niku jam di bani ki ngambu ki niku jarum mata kok mate. Mangkana njak aku di daya ge. Apa ndal? Bahaya ring Sungai Tengah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, beli boleh. Sapora. Cek ngecok mun moto kan. Aja mun tempon angang tok mun sampai kiamat. Tadi mani foto tadi. Capok merocong. Pon, jabun Allah tisani kamuntro saya nomor situ kenapa sarda? Alhamdulillah langsung hilang ya. Jadi kula bergelak saya akan banyak rudak faidana. Itu bang soal sakak dinto si bisa berdepan. Ya cetai. Nah apa saya berdepan gula bergelak? Apa kayak itu timpian pleman deki beda online bener pak karo apa kena lebu
Cepah dah iya pengajian deh. Kule kalau agak jadi, aku menikah yang teragak, jadi keng muntai ke, jadi biar nikah ngantuk. Kule pun pak kalau keng acara apa harus lorosan tak agak sekali. Neraka jahanam, mulai kan itu ngoreng. Mik mulai yuk, buat apa coba ngajar depak lah yuk bareng kok. Coba aku lebih datu bah ngocol. Ham yar he tumhare, दिलदार है तुम्हारे हमसे मिला करो कोई शिकवा lah pemulai tu kok saban tu Fik terus mulai kada Fik tu kok saban ni Allahumma sholli ala Muhammad. Tore, ibu Lina boleh. Allah sebut dalam Al-Quran, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Lau anna ahlal qura, cak saking penduduk di Samanggisan, masyarakat Sungai Tengah, amanu atena iman dek ka bareng gaib, iman ke Allah, percaya ke malaikat, percaya ke alam kubur, percaya dek ke neraka, percaya dek ke surga. Makanya gula benajunan ia jadi salat tahajud. Dalam tahajud ni kepada doa senikah. Inna wa'daka haqqun was-sa'ata haqqun wan-naru haqqun wa qawlaka haqqun wa Muhammadan haqqun wal jannata haqqun wan-naru haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Ini salah satu doa tahajud, pengakuan dalam keadaan sepi tak ada orang, pengakuan ketika tak ada manusia sini ngale kula benajunan ibadah ngaku da Allah bahwa Allah nikah hak nyata, Nabi Muhammad nikah debuna nyata, masalah alam kubur nikah nyata, neraka nikah nyata, swarga nikah nyata. Setiap nikah benih cuma tunging kula benajunan bekal depak kapi hadirin. Ate si iman ngak nikah ni singak cek toro aki. Ate si iman nikah singak cek toro aki. Jelas. Makanya kula benajunan ketika atobatnya berdepakkan kerungan nikah itolak tobatnya. Ana apa mi itolak? Karena orang nikah fa idza balagatil hulkum wa antum hina idzin tanzurun. Manusia nikah mulanya berdepak kerungan segok ibni Allah ipa padeng, neraka padeng, swarga padeng. Lemun la padeng ni kalau gaib, mun la tak gaib ni ka iman na percuma. Iman ni ka percaya dek kebareng saya tak padeng. Makanya mulanya berdepak kerungan pah atobat ke Allah itu olah anapa neraka na ipapadeng swarga na makin tak gaib. Makanya Fir'aun bagi masuk Islam itu olah bi Allah. Fir'aun ini kesempat masuk Islam ketikanya berdepak kerungan. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ini kedua Allah dalam Al-Quran. Fir'aun ketika takin dalam kelaubannya berdepakkan nya berdepakkan kerungan neraka pat mak tanggempor. Yang ngucap neraka tu pak gaji ya kau. Denak boy. Panas. Ketika Fir'aunnya berdebak kerungan neraka katelak neraka padang. Ibu yang Fir'aun amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Ya Allah, dan kula iman dan kula percaya kepada Bani Israel
wa ana minal muslimin. Kula percaya. Ternyata neraka saya kan dapat dengongku bedongku nih kayak ketela. Percaya kula. Wa ana minal muslimin. Kula makin masuk Islam. Cang Fir'aun, kula makin masuk Islam ya Allah. Kula makin masuk Islam. Nabi Musa tak oning jak Fir'aun masuk Islam. Allah saya jawab. Apa ku bi Allah? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mi setia ke beri de emak kake. Kasep Islam Fir'aun etola anapa separcaja perkara ni kalau ghaib separcaja ke Allah neraka ampun padeng mula padeng ni kak iman percuma hadirin mangkana pongnya kita debakan tutur tobat ke Allah jaga iman ni kak makan pun ulama cek sampai kasep nyuun sapora pong-pong kinya lancar celenang bilanya becakakan leirah kasta bentopet ada kunana nyuun sapora lo itarema astag wawfiqani bumi nguluk isapan are tak kurang dari sapolo kali manusia kapi bakna tengate tak kira burung sepekal mate dekat Gusti Allah ipabali pole astag Rabbal astaghfirullah Rabbi zidni amalan makbula daka sakena bekto sakarat tak kira beda orang sekuat mayit acereng sambil mencela dari santana malaikat sengala dari kajana malaikat senyenta astagfirullah ilman nafi'a amalan makbula. Bapak Ibu hadirin, maka acara mangken nikah inya taki sukses karena mangken acara nikah saya nyonya ki salam berbeniti tapi penduduk ti segula benajunan
Sekaula benajunan bekal selamat ketika kaula benajunan iman da Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan masyarakat manggisan. Acara malam mangken ni kaenya taki sukses mun marina acara kaula benajunan iman tambah koko da Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sedik bering ibadah nakal, sedik bering abajang sengka, sedik bering ngaji sengka. Mun pleman dari acara mangken ni ka iman sejan kuat, iman sejan koko. Ibadah sesungguhnya bisa aja kaja kelakuan maksiat kula benajunan saja takut berarti acara makin dia sukses. Amin. King mun kopi paguna ilangan amboy lang kopi dina. Alhamdulillah berarti saya ngaciri maling kopi dah. Saya ngaciri berarti maling kopi. Imun kopi nak hilang siapa sih ngecok? Engkau sih ngecok kopi dan nak dia. Tak ada yang dinak dia saya ngalang. Allah, Bapak Ibu hadirin hadirat muslimin muslimat maling kopi saya muljaki Allah. Amin iko. Hari ya berarti saya ngecokan kopi deh. Kebeda kancana siapa? Kebeda. Ayo. Kemana saban sampung ngecok kopi? Kok minta boleh cek ke TV? Iman motor iman ki fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya ngajak mati muntah iman iki mati. Semoga kaula benajunan ketikanya baitabu bi Allah iman man terpakuna cekak ida de kaula ajunan. Amin. Saya ngajak toro aki iman. Saya ngajak oba percaya ke Allah. Cek oba sepercaya Nabi Muhammad. Saya ngajak oba percaya ke alam kubur. Saya ngajak oba sepercaya ke mahsyar. Saya ngajak oba sepercaya ke kiamat. Saya ngajak oba sepercaya ke neraka ben ke surga. Tak usah bukti aki hadirin. Imana sampian cek dubudu kalaban bukti aki. Hadirin, ada dulu di daerah Afrika mana tak keliru apa nang daerah Amerika. Ada sensitif mikrospon. Sensitif mikrospon nika mikrospon yang sangat sensitif. Sabak katana yeti ingkoburan. Akhirnya dari mik nika pah ekedin cereng orang ilmu kubur seksa bi Allah. Sehingga cereng luar biasa. Hadirin, ulama beda seadebu hati-hati. Ini upaya pendangkalan keimanan. Nih kama ancora iman aslina. Umpian bunyi pah ngucap, oh iya ya berarti seksa kubur beda ongku. Buktinya pan sensitif mikrospon sabak katana yeti ingkoburan. Orang saat cereng ilmu kubur ekedin kapi. Berarti seksa kubur dia berarti beda ongku. Hati-hati. Nikah seakan-akan bagus tapi nikah justru coba sampian tak usah percaya kah siksa kubur gara-gara beda bukti nikah. Berarti sampian percayaan kamik nikah ben seje buah kibik Gusti Kanjeng Nabi bahaya nikah hadirin. Sehingga ku lekuk sampian percaya akan neraka kutu beda bukti gelu cek neraka beda. Sehingga ku lekuk saya percaya ke surga kutu beda bukti gelu. Makanya siksa kubur tak usah dibuktikan secara ilmiah. Tak kira burung pole mun seadebu Nabi Muhammad nikah pasti tepat hadirin. Jelas? Jelas? Jadi gue laku sampean masa berdoongku hari kiamat coba secara ilmiah apa bisa dibuktikan? Tak usah dibuktikan secara ilmiah. Perkara gaib ini kata usah bukti aki cukup iman sampean percaya. Karena perkara gaib ini kata kira burung pole pasti tepat karena Kanjeng Nabi sama depak. Mun sampean sepercaya ke siksa kubur kau tu beda bukti ilmiah. Ku leku umpian sepercaya akan neraka ben surga kau tu beda bukti ilmiah. Bahkan ku leku iman sampean bekal butuh. Ku leku sampean tak kira percaya ke Allah mun tak tega beda bukti ilmiah tentang bedana Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu bukti ilmiah. Ini pendangkalan keimanan. Siksa kubur tak usah dibuktikan secara nyata. Maka kita bukti yakin aku lebih lambat lah percaya ke siksa kubur tanpa adanya sebuah bukti. Jelas? Karena semada pak adab kubur fitnah kubur ni keajuan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jelas? Yes, tung dia. Berdua terakhir. Oh telok. Oh minta si telok. Ayo. Baca Quran nang bela dua minta telok. Buat pak kering apa dina dibaca dia jenenge. Yalah kurang 5 menit you. Ajak dua dung kok dapat kilo ngakal dia kalau sungai panggil. Daram? Abah cak bah paringan berkat beri ngakan gelu. Haram tak halal mun tak pengakan kok. Kula mari matura kaunjangan. Pengajian sudah ada karena gerengan dia enggak makin nih kah. Kapan ni pokok nase? Ustaz agerengan dia. Tak
kira ada tek ceren malih nomor 2 nggak makin langsung pidato mulai kalau 12 pak beda beri nasi pak malam ustad dok kira ada ustad alian mari ada pengajian saya ada kau jangan dukali anganga gula kibai berkat jangan bukit burjo kibai berkat dapat ke mobil jak lapar abe co nggak kena berkat ternyata mari abe co tandangi pemasok alhamdulillah tepak ke beres banyak letek cak gelak wah beden aja mana ada lo apa yang jauh di mau berdeng ceramah pah ngarep nasi deh ya kanjeng Nabi lambek dakwah nikah selata ika angka iki pentong ben beto mangkana mun pah berdeng ngaceramah pasti ya arep nasi dosa raja kengki raja entu sana ngunceng penceramah tak ibri nasi on jadi si nomor situ kenapa kak iman muntro saya tisanikah iman naturi jaga beng sebeng apa hubungannya iman kelaban kebagusan tisanikah mpian mun iman yakin cak Allah ajaga sampian yakin cak malaikat kita padang nulis amal sampian mpian mereka ada orang tak kira ngecok kopi orang sing ngecok kopi juga iman na tepes jadi pan orang tak ada gemet ada lagi lah maling kopi nare mangico iman na tepes le orang se iman na nika tebel iman na se koko maki ada orang tak kira ngico karena orang mun iman na koko maki bi orang tak ikat la aroma saja jaga bi guste jelas sini kayu mangkana iman ni kada jaga iman lamun la iman ni kesampian koko nomor 2 jawaban Allah lau anna ahlal qura amanu wattaqau tako de guste bajang lema bekto jaga Quran na ibaca zakat ta ekalako andi lebih natunya asadeka jatem beri semisken parengin cek ngobu penyakit cer cerek dukale cek ngobu penyakit seng kadukale cek ngobu penyakit peng monoreng ngucak monoreng malae monoreng apenta ngembentai dek remah siapa ngucak ngembentai ki guru kayak dia boleh senyapir dia nah kita boleh suruh boleh tekan dia tak langkung mun nguncang gula boleh cek begintar dia dari gulaku tali gabungkan acem gulaku pengajian selamatan masjid ngiba mercon dan nak dia kok menempian boleh bikulun somet tembak ya malih tal-talan kakek ayo rojak norok gelak norok adok boleh di on menteri tiap orang saya takut ke Allah ini apa yang dinamakan takut itu mahuat takwa ini itu benih takut ke setua takwa itu imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi sateja pakonan Allah ekalako maki tempo napak lebur molong kopi keng mun masjid tarhem ya imam al mujahidin salatu wassalamu alaihi dari ngacara amat aki ini macam nang ya kok ingeng cengeng dina ada
Bedegung bengal angeng cengeng ke kiai mun benih keng sungai tengah. Kiai angeng cengeng. Harami tak beda ngulunguan kiai aku jadi ya. Aduh. Baca aku. Ini gue lekuk kata, aduh kiai negara jelenggaran nih kok. Takut ke Allah nih kesenya me takut nih kesedeje kelakuan perintah nih kayak kelaku. Alhamdulillah, nak pernah boleh si wajib. Cek nikah kelakuan bagus mak kita wajib. Abud aki selamatan tisan nih wajib nikah. Kelaku biar yang manggisan. Amin kok. Allah cengeng. Waktu Pak kering apa dina dibaca saran aku. Hilem malam deh iya. Terus identik aku terus. Man bisa istiqomah. Bisa aja dia takut ke Allah. Lemun la dua nih hadirin ejaga iman bentakwa ke Allah nih ejaga tisa nih bekal titibal ditunto ya batun warabbun ghafur. Lanjutna ayat walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mun penduduk tisa nih salah tak takut salah tak iman bi Allah bekal paringi musibah karena manusia nih ampun agen dekaki di adunan Allah tidak salah bedah. Menteri cuakina dari musibah paring na becreh paring na teka hajat paring lanceng umur kita dapat aziarah ke Mekah Madinah menteri paring nak foto solihin solihat mun bedes andi masalah yang kak masalah nah mun bedes andi penyakit beres penyakit dah mun bedes andi otang lekas majer otangah mun kita bisa majer sema utang menteri lopaah. Majek bunga dekat kipi nyetak majer ya daripada teka hajat amin Allahumma serak serok norok ke acara makin macer Allah ibu baca. Demikian sekilas info. Abenjak marga nih serius. Kula nih berangkat mulai pagi. Kula pun hari nih ke di rumah mangkat pagi mulai pukul 2 malam. Tadi pagi saya berangkat itu jam 7.30 menuju Pamekasan, Pelanakan. Keluar pukul 12 ngeledek ke daerah Gelis Bengkalan depak pukul 2. Pukul 3 keluar di Gelis langsung gak kantor kula. Nih kata ambu sekali. Kula mau pergi lo apa jang eja mata akhir deki nih. Wah kakak kok. Tega kita sempat apa yang mau di bulan jamaah akhir dek dengan langsung dek ke daerah ki buru napa nyaman tisa saya dari bedaan ntar ke bedaan ini mah cek kalakal pula kening balat memang bedaan dari bedaan gula ngalai kantor di kantor ini gula istirahat punten langsung ngalai ke Denpasar. Karena dekuk ni kata gula pagi pengajian di daerah Denpasar Utara Bali langsung menuju Kasa. Ku malam li boleh gula ke Jember. Terus du malam langsung ke Probolinggo. Malam Jumat terakhir ke Jember boleh ni ke baru mulai gula ke Roma. Malam Jumat mulai Jumat pagi mangki itamu terjadwal dekah berarti Jumat berangkat boleh pengajian Surabaya bah ke Malang. Ini kok terus apa terus sampai mulai minggu ke rumah. Mara pikir mun hadiah tok tangan nak si andi alek ni bila. Yang jebak terus mana.
kulit tega bang tetap bang mobil tega tak ikut makan kulit ben sepeda na pana bang bek toto kotak nututi saya kanto nih kah benih keng tak leso keng ije kaje pong tempo na beda ngunceng polandri ber ingat ada ngunceng gula ngak aneh ki jadi buka berempel sehingga ada mbik kage jadi seporah bagi sambil agajak gula benintar agajak yang muntah agajak impian ngantoki saya pada pak ni kamanter iking nagi kita impian pleman deki muntanya aki laki nampian mun laki entar apa kau cangle apaan le je kalau pai kapi gitu jaga kaki kini pahala tawring lagi genteng kaki aja bon sekak ditoh sapora sampai agajak ki nguncang tipi bu lagi ngampung keselamatan di sebatai bagi ambu kok sepora sampai gajak buk sepora kiki sampai gajak kak sepora kaki seteja sepora kiki lek sing aja entar ki mbian ku lego mun mai laki ket sedih kok tak betul mendak banyak saya lang nama yo mun dina beungal laki ket kok keng mun di luar cak ambe tak usah keket lecek pun kok mati biar dia bener begitu apa pon sepora sekak ditus bisa pada pak kurang lebih nanya sepora tidak betus epon subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Allahumma ij'al qarya manggisan qaryatan mubarakatan waj'al ahlaha minas salihin waj'al ahlaha min ahlil jannah wa adkhilnal jannata ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin warhamna wa jami'al hadirin idza sirna wa saru min ahlil kubur fa in lam tarhamna wa may yarhamna ghayruka ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Muhaiminu ya salam sallimna wal mus bin nabi wa bi ummil mu'minin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.